Nampak kendai pun drill. Nampak kendai pun drill. Harga step single kata yo, kabar ya sejuta kali ya utrai dalam diri, siang manukan berhenti. Kohiman ko parato ins ngamu yau trai hagane step naga binda ka jingai ga jingkar ko baro ka ba ulate se halo jungi nginangai tiru ig jimpang ig jing shitam baro ka we o trai un le kampala halo jungi o un pendimai ka men siam jungi ha kerteng uppa baru kon baru men siam Bakhuid Kajinga ejung o trai jungi o Jesus Christ, but kajinga ejung o play. Lembart kajinga sulak jung men sim Bakhuid, kindon, rengka berpi barro. Kohiman ko para, utrai kot uvering iway payway, when pindon burom ya ublay upa. Kajing kot jungi kalong, bangindu pindon burom ya upa. Kenapa? Ngindup ya mat ya ka jinglong balait na ka jing sosi na jingpang ka jing shitom ki ummat tongit sangye shipor ban pan map na ka binda ki por baro ngila ngop ha ka pop kalong ka daw bangila jaw ummat kalong ka daw bangi sosi bat kalong ka daw bangi pen sosi ya ki way ya ki pop jongi ya ki jingle pala jongi ya ka jingle sting jongi kapelong yang iban sausi tongin panmap bad ginang yasuk badu blek bad ki pada beriam kodrai jisu sait kud yangi dagas nam bakardor jame na baru kini ki pop ki bangilale bangin dup long ki kun ki Bakhuid jame nga palam how play badon for baro bad happy kohimen ko para nang let pop shibun da ka jimpar kha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakrau be janga Namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayay sa katay suti ya ki angel bakiri koi badia pi ko himen ko para banduway nagabinta janga how try ublay jangi ublay badon board bar unis saneyangi
Barendala map igi pop jangi, unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Traikindra kuble, Isneyani, Traikindra kuble, Isneyani, Kristo ma, O Kristo ram, Gunung penim jangi penim yangi. Traikindrat kuble, Isneyani, Traikindrat kuble, Isneyani, Kristo man, O Kristo ram, Gunung penim jangi penim yangi. Pulang mulai syajron, Bakhuid jingsu, Baki penri baro, Badon kamon baba, Ya royame, Inaman imane, Iyay non kurang, Mangislo yame, Utray kuble simple, Opadan bordaro, Utunatwe uka, Utrayu Jesu Christ, Tukunan moduble, Akit ipoperte, Lopian kajingker pa, Toslusen neyani, Tetang mami baku, Tetang mami putra, Uwe mahakita, Mami ku Jesu Christ, Mami bayay nomble, Hajing along kawe, Kadu mensim aku, Akaburo mupa. Tongin niya duwai. Ni duwai nagabinda ki jing dumu shime jangi. Duwai nagabinda ki bapang ki bashitam hapadeng jangi. Ni duwai ru nagabinda imada provincial jang SBS bad ki kin hun jangi badon rangkat ban ngi mendagasni. Ni duwai nagabinda ki jing dumu jang Dimapu province barokawai. Ni duwai nagabinda baro ki kinna badon hapadeng eksan. Kopa ubaha bening takmi daka jingi yakane kayinga semchame ukris ula polite im yangi bar ula pelong ro yangi kikun jame yalam yangi kalem ka jing shakting shaka jingyo pateng kabamela kular yangi ni pan yakane lemba uji sukris kun jame utai jangi uba im badabasansha Rengkat bat me bada mensiam Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pulit nagi kam chongi apostle. U Paulus bad u Barnabas kilayalap yaka krubor bapa haderbe bad kilayo shibun kisinran nangta kilalet pai sha Listra sha Iconium bad nangta sa sha Antioch kabaha Pisidia. Kila Klein ya ki riungit bad kila Benschlur ya ki ban yaines kem ha
Ngidei ban yat lingba pun ki jin jar bantu sut ha ka hima ublei. Kila hikai haman laga balang kila tung kitamen kisan naga benda chongki bat daga jing tuai bat ka jing sha jing I kila IT ya ki ha utrai ha uba kila bu yala ka jing sha nya. Enda kila yait kaleng katain pisitia kila one boy sha Pamphylia kila yalap yaga kubor ha berga bat kisalet here sha atapia bat nangta bat kilalet da kaling hadu Antioch kachaka ha kabala IT ya ki ha kaching sumar sukher chong ublei na gabenda kakam bat kila pendep menta. Enda kila boy ha Antioch kila khot lang ya kabalang bat kila yatu ha kiya kata baro bat utrai ulale dagi bat kumno ulapli linti ya kichintil banget kila sas lem hangne lem bat kiriu ngit kaktin chong utrai Isso é Ele caçamos espaço besar, nampak raspa besar, raspa besar. Ganjai kendang kurang yamin.
Jingpuli na kitab jingpen pau kalau nong arpway khot iway ter hadu kebasan. Te ngalai I ya kepeneng batamai bat kepertai batamai. Kepeneng bamensua bat kepertai bamensua. Kila jar lengai bat keduriau kam donshu. Ngalai I ro ya ke Jerusalem batamai kanong ba Bakhuid bakawan hiar na peneng na ublay. Kababa habreu kum kanong lait kurim pala penriam penbait banya kendo ialah utengah ngali sengau kasur bajam naga khat kabaperta kane kalong kayeng syongna ublay hapreng kibreu un syong sa lem batki batmaki kinlong kipa jongu mau nong ublay jongki Ubadon berbor berki, unsaniat no yaki umat baro nagi kmat jongki. En don jingyap ne jingyam shu, jinglenyar ne jingpang, namar ke pertai bamensua kala legno. Uta ubasyong halor ke ket, ulaong hanga hakme ngapen temai yaki iki baro, nang tapat ulaong, totho yaki niki Namar kikten kilong kibatikna bat kibasisha kakten ublay Isang yaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lan bodu Chris tuwa di bahaneng sebab Chris udon kusyong hakakamon ba Haleluya 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 Utrai undon rengkad batpi Kajimpuli na gospel Bakhuid katkum ya anis Yenda Judas ulalay Jesu ula ong Minda la penpau ya kaburom jong ukun ubriu Minda la penpau ya kaburom jong ublay hawu Lada la penpau ya kaburom ublay hawu Ublay un pendon buram iawu haladeru. Bar un pendon buram iawu shisendon. Kokon bi ngan omsa slem shubatpi. Pinyawat ianga Henry nga ong hapi minda kata kaba ngala ong hakiju. Shabalait mga pimla banwan. Kahukum batimay nga ay hapi to ya uway pa. Kumba ngala yapi. Kumba mapiru pide ben ya markaliyang. Lada pi ya markaliyang baro kentip bapilong ki senran jonga. Ka gospel jong utrai ko hemen ko para bait ha utrai Jesus Christ ngidon hakas ngiutrai kabasan jongka ayom paska ayom ha kabangit pen kare naga benda ka jingdap bat ka jimpen sule jong omen siem Bakhuid bat ki jingpule menta kas ngi ki kadau hangi kumno
kaburom jango berle ba pau kerleng. Barha ka jing pule ba ana ka kitab jim pen pau ngiusngo kaburom jango berle kadang pau happening but kalong ka jing kularingi bara ba ensa don ka jim pen de mai mensiam ka jim pen de mai ka parthe baro kawe jim pen de mai ya ka jinglong jage brio ka jing tim mai ya ka met ka pa jage brio bad ka jingdon jango Jesu kalong ka jimpen de mai suda badu ya anis Bakhuid ulayo i ya kane khadba udang pe shabane but don jing sosi don jingyam don ummat don jimpang don jing chitam tangki jing te mai suda kane kalong ka jinglong jong ka jingdon jango bale ha ka jingim ngide ban long ki kun ke ba pende mai na dong sha dong ha ka jingim ban news ngo kadba ka bor bad ka itiar jung utrai Jesus Christ kala priang kerleng wat ha andiok kalong kawe ka sor ka ba kerpang jong ka tain bad ka bor utrai kala priang bad bun ki beriu kala pediang ya ka buram jango belai kala ting shine ha kata ga jaka bad bar ki beriu kila pediang ya Jesus Christ kila yoru ya kanam Kristan Antioch bad nius ngo ha ka gospel min dagasni kumno u Jesus utrang dik ban pindon buram ya upah haga jinglong buriu jongu ula trang ban pindon buram ya upa glorifying the Father kani kalong ka jingkot jongu bela yang ibaro haga jinglong buriu jongi ngi haban yale shitam ban pindon buram ya upa ki buriu ki ba peit yangi ki deben yo i ya ka dakashin jongu bela hangi haka jinglong beriu jongi ni deben kindiu burom ya ublay ped haka gospel kadba ni ped benia ka gospel mindakas ni kastang u Judas ulale u Judas enda u Judas ulale u Jesu ula stamban ong ya kaneka jingikai ban pindon burom ya upa minda ngi haben ngawutu syapang Judas u Judas ulalait enda u Judas ulalait kalastang kawai pat ka jinglong hakata ka environment hakata ka jinglong hapadengi apostol kadba u Judas udang syong baki kaladon ka jingtut mano badai Judas u Judas ulong uba kongu ia mensiam bamen kaktinu berleka on haka gospel jongo Lukas ladangi paid u Judas ularai kot benchet kala ia u Jesu but kaka gospel jongo Lukas kala on mensiam bamen ulas tang ben sensyariawu nadu kapor ba ularai benchet kala u Jesu ulat stang bantur syaki rembaju bat ki Sanhedrin pin ayu hanga lada ngasyat kala u Jesu te mano bala ialam ia u Judas syakine ke jinglong badai ubamen ulat kongu ia men siem bamen nandang itip haga jingkawai kadu rengkat bat ki apostol u Jesu ulashim ia ke dekat jongupu badula vi haka wine nanda ula ai hawa Judas kaktinu belaka ong uksuid usoitan ula rung haka donud uksuid shimla rung hawu Judas haba u Jesu ula ai ya upu Henry uksuid ula stang ban trekam hau syuaba un pediang ia upu don gibri ki ong hoi ia upu kapau Jesu ula ai hau ta upu udon uksud om dai kumda
Dan bon ki beriu ki ba Persya ya ke Eucharis Bakhuid ki keren kumne. Henry ke jenglong jongu Judas kala kala lupa. Ula raikut ban syat kala ya ujisu. Ula kongu ya ka sur jongu bamen. Minta kata ke jingdon jongu bamen la pau perte haba ula pediang ya ka communion Bakhuid. Don bon ki beriu hapadeng jongiru kiba don bon ki jimut kiba seniyo. Kiba kongu ya bamen. Ki kongu ya mensiam baman hake jingem jongi don ki beri ki bayai sharum shaneng da ka ba kongu ya baman ya mensiam baman. The evil spirit is working in them. Ko himmen ko para ni don kam ban snawutu yang kanega jimma ka ba don hapo jongiru. Born sin ni perkat ni pediang ya ujisu. Born sin ni perkat ladang ilay mas Bakhuid dap daki pop sudah ngiraban yo jingkerku don bon ki beriu kiba ngop shingop bon chait ki jing seniyo nangda ki perkat ladang ngapendap ya ka rukam ban lay jingya seng ban lay mas ngin yo jingkerku katkum kane ka gospel ngis ngabutu ladang idon ki jimmut ki basuni hapo jongi ladang idon kano ka mensiam bamen batrekam hapo jongi nginum la satya ban pediang ya ujisu wat ladang i pediang ya ujisu mensiam bamen unang kalain hapo yala lekum no yalam ingi shabar yalam ingi shabar yalam ingi jingai na ujisu. The evil spirit takes us away from the Lord. Tengi haben sotu. Kadbangi tur sha utrai. Kadbangi van nagabenda ka mas Bakhuid. Kadbangi van nagabenda ka jingduwai. Ngideben peishua nagatagadaw haka bastang jangga mas Bakhuid ni panmap. Ngi kusalay. Ngi puson yakipop. Nanda ngi raikut ban ino yakapop. Kata ke jingrai, kalong ke jingrai ban kentait ya ke jingdon jungubaman. Henry haba u Judas ula syong rengkat badu Jesu ha saudong jong kaju ka mijbam ke Eucharis Bakhuid shimdon jingmut ban kentait ya ubaman. Penpan udon tangkawe ke jingmut kumno ngan minang ne ban ngan lesyaki ngan shimno ya ka laipos by rupa nanda ngan shet kala u Jesu kane kalong ka jingang nujung te wan haba udang shimmenda haka mas Bakhuid ka ba pelong da u Jesu udang perkat kumno un shet kala ka ba mut udang ya kren badu umensiam bamen ban ya usngap ya u Jesu kane kalong ga jinglong jong babon ngut ke beriu kadba ke shimmenda ya ka mas Bakhuid lada ngirai ya kata kelip mat petno koksoi nangi petno mensiam baman nangi uba wanra kum kene ke jimberkat ngilong ke balai loy ngilong ke kon ke ban stang ban pindon burom iya upa ya ujisu hapojangi Henry namar ba ngi pinne but ngilong ki ba mutlap bon sin ni sha iya ubamen ban traikam haga jingim ka jongi kane kalonga jimma jong babun ngut ki kristan don bon ki kristan ki kerli bale nga duwai nga shimmenta mas Bakhuid nga pinda bon ki novena but nga lebon ki ke baro Henry don ki beriu kin mau ki bale ya ka novena ban les new ya ki marjan kan novena jongi kalaban kerlalong kum ga jingpin yar put ya ki way lesa don ki beriu ki baduai namar ki bishni ya ki marjan ki pelong jing duai novena kam mendoi namar ka jimbishni jumpi hapo jumpi kalong ka dak ka shinjong baman mensiam baman uba pelong ya pi ban bishni ban beta ban tarais niu ka pelong ya pi ban duai kumno kalaban lo kumno kalaban pensay so ya ka jing duai jumpi tinaga taga daw bon ki beriu ki baduai kimdan shisha ya ka mensiam jongo balai haki
Tina kata ka daw bon ki bru kyong ngi duai. Jese don ki bru ki ba shong ha ka pop ki ba im ha ka pop ki duai. Na kata ka daw ka tinu bla ka kran shai ka dar ngi de ban long ki ba kuit ha ba ngi duai. Ki ba kuit ka jinglang ka ba kuit ka ba mut om don la shu yau bam men ban sen shari ngi. Ladang ni ai la dia bam men sen shari ngi ha ka no ka dor kale kane ka long ka jimai ngi. Kam kerpan, lese bon apreng jongi ngi don ke jinge jimbrai ke don jingauria. Don bon gi bru ki ba mlin ya ke jingauria. Kala balonga kiat, kala balong kino ki kam sniu. Ne kane kala balonga jinge de bat ki bru, ne kane kala balonga jing bitar ya ki we. Lese kala balonga jingrai ban lepin herput ya ki we. Kini baro kinai la dia ubammen ban sen shari ngi. Teke jingkuit bamla ban shong rengkat baga jimbam kuit. Ke jingdum kamla ban sa rengkat baga jingshai. Light and darkness cannot stay together. Ko himmen ko para dena kata ka daw u Jesu Ukrainia kane yenda u Judas ula leitno u Jesu stamban kikaya ki apostol ya keke kabakam kinjang kabakam kerpang nangda ula poi syabakut banong ya ki apostol ba pide ban ya it markalian. Loving one another is possible only when the evil goes out of us. Ngila ban id iwe pat tang lada ngi beno ya ubamen. U Judas udeban mi nangi. U Judas jongka jing bishni. U Judas jongka jing shet kala. U Judas jongka jing tarai suniu. U Judas jongka jing bishni. U Judas jongka jing barai. U Judas jongka jing auria. U Judas jongka jing betar. U Judas jongka jimbam yamma baro kideban mi nangi kenamba ngindup laban pendon burom ya uplai. Ladang ngis sya ya u Judas ban sensharingi nangta ngi kerpat kotrai pendon burom yangi om laban lo. Tena kata daw ko himmen ko para haba u Jesu hikai syapang kane kapang ngiha ban sawtu ngaru ngade ben pen kui dialade. Lese nakiyinga sem jongi u Judas udemen mi. Ngide ben bedo ya bangoro ke jinglong jungo Judas badon ha ke jingim jongi bandup stang ben in. Lese pi ki bas ngap ienga, lese pidang ngap lang bad longome longupa shilok puson yalade. Bale kami ya ke jingya kajia ya ke jingya kulmar hapadeng jambi hakinga sem jambi lese pidang sha ya wa Judas ban sakud hapo jambi te pimna ban pindon buram ya ubale rengkat bado Judas lada pit pershan katba la pimla ban pin so yakane. Glorifying God is possible only when the evil goes out of us. Jesus, u Jesu kot yang imendagasni iway pa iway to pendon burom ya uplay. Ladangi pe saudang jangi ngiyoi buon ki buriyo ki bakwan burom. Don buon ki buriyo ki persyamban pendon burom ya lade. Don buon ki buriyo ki wat burom na saudang. Nagabinda ki kam barit baria kabakile ki transisha bakiwe ki nyaro yeki ki burom yeki. Henry Jesu hikaya ngi mendagasngi ya kaburom kabakerpang kabangideben trang kalong kaburom jongo balai kabamut baro kasap kapong kabang adon habangidon kadeben pindon kam ben pindon burom ya ublai ya kamet kapad jongi deben pindon burom ya ublai kibrio kibapet yangi kideben yo I ya kaburom jongo balai Kibrio ke bas ngap yangi kideben yo I ya kaburom jongo boleh. Haba kibrio ke ba yo I yangi kimde benong une uburi ulong uba bakarau. Henry kideben nong ujisu ubadon ha u ujisu ubadon haka ulong ubakarau. Kane kalong ke jimpin don buram. Jisu ujisu ukren barabor syapang upa. Haba ulale kano ka kam ulai burom ya upa.
Ula pelut ya kapor baro shimit da kaban pindon burom ya upa. Ula keren hakamat ki apostol ya kaburom jeng upa. Ba dia ki kam kabangalele kalong kasaki ba ublay upa ulam bakra ujisu la ong bonsin. Te nakapinta kane ki ju kilale ben yabu kilarai ben penyap. Ko himen ko para namaru jisu ki briu ki rai ben le ben yangi kabashi bun yangi. Namaru jisu ki briu ki isi yangi kabashi bun yangi. Namaru jisu ki briu ki isi yangi kabashi bun yangi. Kane kalong ga jingkot jongi ki kristan. Ai ki beri ki nisi yangi namaru jisu don. Lada kim id yau jisu kababa kinum idru yangi. Kamindoi ayu ki beri ki id yangi kadba ki isi yau jisu. Kane kalong ka jimpin don buram kabange don kam. Tongin try naga binda kane kapang. Naga binda kane ka jingkot jongu jisu. Bangilong ke ba pendon buram yau jisu haying jongi. Tongin long ki kon ke ba pendon burom yau jisu ha ki kam ke jam jongi. Tongin long ki kon ke ba pendon burom yau jisu ha ka imlang salang namar bale habang don galat kum ki kristan ni deben kren syapang jisu. Lese pidon ha kano ke jingelang kum ki kristan ni deben kot kar padi yau jisu. Lese ngi don kano ke kam ka bangi lelam bat ki paralog. Tongin pindon burom yau jisu hakita ki kam ki bangile. Lese pi ki kinna ki bas ngap yanga. Kat bapi dandon bat ki paralog jambi. Shim kabu ban pindon burom yau jisu hakamat ki paralog para kinna jambi ki bam patip yau jisu. Lese ki batip yau jisu hendra ki bam imbadu jisu. Shim ya ki pali kabu kabau jisu terwahangi ban pindon burom yau. Kane kalong ga jingkot jongi ki kristan. Te naga taga daw ngimde ban lerain hang noru ban krenche pangu jisu ban duai hakamat ki vei ladangi shong haka taxi ladangi late lambat ki paralog pindon burom yau jisu badon hapo jambi haka jing duai haka akor ke burom jambi. Ko jisu be id is ngungu yame naga benta kane ga jingkot. Kadba ngidang isi ya kapop. Kadba ngidang isi ya upamen. Ngilala ban pindon buram yame. Hangda kadon ke jingsuk. Hangda kadon ke jingkwai jingkya. Hangda kadon ke bor ke itiar. Bat ke buram jame. Ngi pindon buram yame haying jongi. Ngi pindon buram yame haka jakatre jongi. Ngi pindon buram yame haka met kapad jongi. Kerku yangi. Penslay yangi. Enyaro yau trai Jesus Christ. Laispa nutue. Kage tu Joy.
Tongin ya dua ya belai upa jengi ba anur hir bangin don rengkat badu ha ing jengu. Nakabantau pa Bakhuid ubishop jengi kiling do bagi katekis jengi bagi nam tingkai la kabor banyalap ek gospel haki briu balabu hapok kecing sumar sukher jongki ngi kerpa dia me ko try Hi karpa ko trai. na kabanta kane karempe kristan jengi kenang bangin ya don lang kawai kamen sim ya it ban long ta shisha karempe missionary silenter ngi kerpa dia me ko try Hi karpa ko trai. Nakabanta iway pa iway nangi ba kajing dorengkat kanang kraw silenter ya kajing kemen bar kajing ya it mar keliang hapok karempe lajong ngi kerpat ya me ko try Hi karpa ko trai. Nakabanta kirimpe kristan kiba syapan ben kenang ba utrai jongi untuk ayaki kajing klan bar kajing kemen ha kajing elek jongki ngi kerpat ya me ko try Hi karpa ko trai. Nakabanta ki breu baro bakin dup singau tu kat no ublei uang no dik ban pen im yaki baro bat bakin dup boy suk habneng bat bakin dup yakendu yaki kristan ba klanjinget ban yarap yaki ban poi syata ngi kerpat ya me ko try Hi karpa ko trai. Kopa ubah bening ngiaingu yame Bamalakot yangi shaka jingit hawu Chris Payarap yakanigaram bay jangi ba kan im haka jingit barka jingade jingmut lang bangindup long kumki nong kadawlendi yaki toki ba wat yame nipan yakani da ukris utrai jangi. Amen. Xin nak nampak live Pak Nyom Bukuda. Yang lupa Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jampi kalong ka ba pria kun ha ublei upa badan bor baram To try to na chinya ramdi jongpi na ka banda ka chinya ro ka ro ka kre jongku ka chinya to ye ba ya ba ku jongku ba ro ka we kopa haka jingya bujili nagabinda ki jingai barit jongi melasha yangi ban yo binda lem haga jingim bakin chablay to ai ba hakie kie bangile ngin persyang tang kumno ban pensngaba iame ngipan yakani
lemba u Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim. To kentiu yala ke donut. To hinaingu ya utrai ublay jangim. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeti jangi bat kajim penim yangi. Haki por ba robin yero yame kokenran. Henry kamdam hagane kapor. Beni roshu yame haba ya ukrisu kun lambrot paska jangi lakinia. Namar habala pindu ya kabarim la taut mai ya kaparte kabala jot la pra. Bad hawu kris ya ka jingim bapura la ai biang hangi. Namar kata habala dap biya da ka jingkamen paska man la kari man la ka jait bendriyo karisa da ka jingkamen. But what ki bot bening ringat but ki kin hun angel kirwai lang ya ka jingruai ba klem kut janga buram jamme kadba kiya pen bana. Bakhuid, 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 who sing the morning baby man, they mother take the other line, that in your Hosanna, Hosanna, Shatron down, you may Hosanna, but in your you dabawa, Kohimen ko param. Kane kalong ka por kabakantang tam kabakwit tam janga yukerish Bakhuid. Tongin aiti ya ke jingang nuud jangi. Bangin dupla ban beno ya kamen siem bamen na ke jingim jangi. Ya baro ke jing sinio. Ayu try unam pen kuid yangi. Kenamba ngin dupla ban pendon buram ya utrai ublay. Haka met jangi, haka jingim jangi, dap daga bor jang ben siem Bakhuid. Yedwai, pautrai un pen slay yangi, bangin long ki ba pendon buram ya utrai. Dashisha melong u Bakhuid kotrai, katemei jong ka jingkoid barrom. Namar katangi karpadi me. To pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da kaba pa ya umen siyam jame kum ka je halo jangi bakin dup ke lalong yangi ka met batas nam jangutrai jangi o Jesu Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pedang ia ka jing sha shitom ula shem ya upo bada ka ba aingu ia me ula ka dia ia vu badula ai halage sanran u om to shim batobam na ka ne pi bara namar ka ne ka long ka medjanga ia ka ba enaiti na ka benda jampi. Hakaju kedu kamendala la bam ula shimya ka kuri bada ka baingu biang yame ula aya ka hala ke sanran u om to shimba to dina ka nepi barro namar ka ne ka longa kuri jagas nam janga
Jongga jutang bate mai bat bam chikut. Ya ka ben pen mi naga ben da jumpy. But naga ben da ki babun. Ya ka ben map ya ki pop. To le ya kani ban kan mau ya ngam. Kosnam bakardor jango Chris. To pen koi yangi. To pen koi pen kia yangi. To ya da yangi now bamen. Naki kalam. Kajing maya jong kajing e. Kata si nagi Namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi dai ngwai dem namar mela new yangi ki ba bit ban ya hakama jamme bad ban shakri yame da ka bas ngi verit ngi kar pa yame ba ngi ke ba yo benda ha ka met bad ka snam ukris ngilong kibala penyata le kawai da omen siyam Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte. But to pen janaya ka haka jingid ringkad bada Francis pa Bakhuid jangi. Fada ansam administrator nga diocese but baro ki lingdo but ki riniam. Token mau lemru iya ki himmen ki para shinrang but kinde kibala yotiya da ka bakarmen yaga jimmi pa. Badia bario ke bala kalat no haga jingis ne jamme to padiang ki shaga jing shai ka kama jamme to yisne yangi baro ni karpad iame kanam bareng khat bat kamaria te so di Bakhuid ka kame jango bale ujas Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but bario ki rikuid ke bala pens nga bhaya me pateng la pateng Nindup long ki babit ben ya ben dalem haga jingim bam jikut but bangini robert pendon buram yame da ukon jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhawu kallo hame ublay uppa badan bor Hake jingelang kawe jungu mensim Bakhuid Barok burambat ke jingyaro Junom la junom Amen. Tongin tuwai naga benta ki jing tumo jangi naga benta ki jing don kam jangi Iduai bau trai un pendon buram yangi vei pai vei hapo jangi ka jing don jangu Jesu kanang pendemai ka jingim jangi pendemai ki inga sem jangi bangin light na ki ummat bangin light na ki jimpang bangin light na ki jing sosi da ka ba yaso badu Jesu Christ ubala pendon buram ya ublai uppa ha ka met jangu kopa jangim ubaha bening kalong ka Bakhuid ka kateng jamme kan wanga hima jamme kalong gamon jamme ha kindaro kumpa ha beni toai yangi minta ka jimpam jangi ka bahala kasni bato map yangi gereng khan jangi kumbangi rungi map ye ka balesniu yangi but wade lam yangi shaga jimpan choi and rei to polite yangi naga basiniu to polite yangi karpat ko trai naga jingsini barra Haga jings born jamme, tai jings of jings sign hagis nge jangi. Knambanda ka jingara ka jingis ne jamme, ngi light bara bona ka pop, but ngi yo jingedana ka jing jinjar bara. Kat bangida ngap kame lendia ka jingkarmen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Namanya jangi tolong kaima, kajangi kabora kamurang, jinama sinam. Kotrai Jesu Christ,
Meu bala ong haki apostol jame, ka jingsuk nga I happy, ka jingsuk janga nga I happy. Wat pedigi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jame. Bad haga jings bon jame, toy haka yaga jingsuk bad ka jingatale kawe katkum ka mon jame. Mamay uba im bad basensya, genom la genom. Amen. Ka jingsuk utray kandon, barabo renka bad ping. Dap daga jinge do try, tangin ya ingut markali. Hakumi, ukun lambro jango belai. Hakumi bakit na ka pop janga perte. Sukito ke bala kot shaga jing kawai jango kun lambrot. Kamet bergas nam jango kris kan rianga shaga jingim bam chiku.
Utrai Jesu Givanai ngo yame Gipindon Buram yame Gi Eid yame Haganega Eucharist Bakhuid Melawan Hapoga Donur Kamen Siam Jangi Haga Communion Bakhuid Pen Koid Yangi Ko Jesu Ai boring even kantait Yau Bamen Yau Min Siam Jungo Bamen Naga Jingim Jangi Bamen Shong Bamen Sabat Ngi Bamen Pindon Buram Yau Pa Hapo Jangi Haga Med Jangi Kumba Mela Pindon Buram Yau Blay Upa Haga Med Jame Yarap Yangi Ko Jesu Ben Pindon Buram Yame Kadbang Ela Pidyang Yame Haga Communion Men Siam Hakenega Do Badka Snam Jame Utrai Jesu Karko Kardo Yangi Yaiti Hame Yaga Met Kabat Talot Jangi Yagaba Dap Dagijing Duna Kajing Blain Basini Yaiti Hame Yaga Met Badap Dagijing Pangijing Shitam Gimaiti Hame Yaki Inga Semba Dap Dagijing Sinio Yaiti Hame Ki Kon Gikti Jangi Yaiti Hame Yaki Bapangi Bashitam Baro Yaiti Hame Yaki Kon Gibatalon Kiba Ngop Shingop Hakapop I boring Ibaro Hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Penslaying Jesus, anoint us, Lord, power, power, power. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 I boring it, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Pen good yang iko Jesus, pen koi, pen kia yang iko Jesus, pen dema yang iko Jesus, pelai Lord yang iko Jesus, nak jingsuni baro hallelujah, 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 hallelujah. Jesus beno ya ubamen, beno ya wujudas kapo jangi, beno ya kabor janga jingdom naga jingem jangi, beno ko Jesus ya kamensuyam bamen naga jingem jangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Pen code yang Jesus, I boring Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia Dubai. Koppa ba isune ta ai ba kane ka Eucharist bangila le buram kan pen khalai nia ka jingim men siam hangi ni pan ya kane da Eucharist utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim ngu ya ka kle jombi karpade ka jingkar ko na utrai to ublai ubadaka jimmi pat ukun jong marwe jongu ula mon banai happy ya ka jinga e jonga jing sius pa but ka jing ting kun unai happy ya ka jing kamen da ka jingar ku jongu amen tota ubalamba ka kam jing sius pa jongu pelayo pidiang ya ka jinga e jonga jing lai luit bam jikut un pelong ya pi kinung ya pateng ya ka nong pateng bam jikut amen Bad mapi ki bela mipat lupa badu Chris ha ka baptisma lemba ka jingit bad da ka ba im hok im sot ha ka ne ka parte pelong ka wei badu ha ka hima beneng amen bad ka jingor ko jango blai badan bor baro uppa badu kon badu men siem Bakhuid kan yar happy bad kan sa bad pi junam ya lesuk man penbana ya ka kubor baba jango trai da ka jingim ka jampi hallelujah hallelujah Yesus hallelujah hallelujah Nomor kuntai kusan Bisa kosimu baik pleng Jangan Maria Nabayu lojing dum laweng Haleluya Tuben kosim Maria Tuben kosim Maria
And your Lord Jesus Christ. Shalom, shalom, amen.